postoji li život na drugim Da li američka vlada skriva Što su crne rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula. Dobar dan, srdačan pozdrav, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi koji nestrpljivo očekujete svakoga tjedna ovu našu dobru, staru eksploru. Korado, dobar dan. Dobar dan. Počet ćemo sa dimetilsulfidom, jednom molekulom koja zapravo je drugo ime za takozvani biopotpis. Naime, o čemu se radi. Prije otprilike 7 ili 8 godina, najprije Kepler, a nakon toga James Webb, otkrili su planetu u zvježđu Lava, koja ima ime K2-18b. Ovo K2-18 znači zapravo to je naziv jednog crvenog patuljka koji je na 124 svjetlosnih godina udaljen od Zemlje. Oko njega se okreće taj planet K2-18b koji ima, odnosno prima od tog crvenog patuljka otprilike jednaku količinu svjetla kao što Zemlja prima od Sunca, bez obzira što je crveni patuljak K2-18 mislim dvostruko manji od Zemlje. Međutim, taj planet je 2,5 puta veći od Zemlje, ima vodenu paru, ima ugljikov dioksid i metan, ima atmosferu koja je bogata vodikom, pretpostavlja se da je prepun vodenih, dakle, oceana. Na koncu je bio pronađen i taj dimetilsulfid kao molekula koja znači život. I sve je to bila velika vijest, o kojoj smo naravno i mi u Explori govorili, da bi se sad ispostavilo da od svega toga nema apsolutno ništa. Kako su mogući ti preokreti? Ajmo objasniti kako funkcionira znanost. Znači, sve ovo što si ti opisao je jedna priča o jednoj maloj zvijezdi koja je temperatura tek iznad 2000 stupnjeva, koja je jako crvena i da bi taj planet imao dovoljno topline, praktički je zaljepljen za tu zvijezdu. Znači, njegovo ophodno vrijeme je nekoliko dana, znači njegova godina traje nekoliko dana. I sad, da li na takvom mjestu ti uopće možeš tražiti život? I odgovor je ne baš. Zato što ta zvijezda, čim je crveni patuljak, ima jedan jako nestabilan život. To znači da je jedva svijetli, onda magnetska polja, silna eksplozija, flara na površini, bljesak prema tom planetu i planet biva izračen udarom velike brzine, protoni, sve ono što ide okolo. I onda je pitanje zašto se to radi, traži se planete oko crvenih patuljaka, jer oko ovih drugih nismo u stanju naći ih još. Znači, trenutno je selekcija takva da naši instrumenti oko takve zvijezde mogu naći planete, oko zvijezde veličine Sunca teško. I onda se radi to što se može. Znači, popisuju se planeti oko crvenih patuljaka. I skoro svi su jako vrući, jer su obično zalijepljeni blizu. I u slučaju da su manji, onda ti ne okreću se ili rotacija planeta i revolucija oko zvijezde je isti broj. To znači da planet uvijek pokazuje jednu stranu zvijezdi. Kao što naš mjesec pokazuje uvijek jednu stranu Zemlji i ti planeti su s ove strane prema zvijezdi svi skureni. S druge strane je led. Ili bolje reći, ako baš imamo sreće sa udaljenostima, onda bi moglo biti ovaj dio sama točka u zenitu pustinja najgroznija moguća i onda jedan prsten gdje je moguć život i s druge strane led. I taj planet, kad bi ga gledali iz udaljenosti, ličio bi na ljudsko oko. Znači imao bi zjenicu, šarenicu i bjeločnicu.
I to je bila jedna ideja. Čim imaš planet duplo veći nego Zemlja, totalni kaos. Zato što taj planet je toliko velik da ne dozvoljava da mu se atmosfera otpuše jednostavno. I to je bilo pitanje jednog našeg slušatelja kad smo rekli da Marsa i Venere, da Mars će izgubiti atmosferu zato što je mali, ne stigne držati, a Venera je izgubila vodik. I Venera je izuzetno suhi planet, napravljen atmosferu ugljičnog dioksida, to što sunčev vjetar ne može lako otpuhati. Kad imaš duplo veće od Venere, duplo veće od Zemlje, onda si blokiran s jednom ogromnom atmosferom koju gravitacija drži i sve ono što mi znamo danas o životu na nečemu što ima puno gušću atmosferu nego što je naša je veliki, veliki problem. Znači, ne smije biti previše vode i ne smije biti previše atmosfere da biš mogao očekivati nastanak života. Sad idemo kako znanost funkcionira. Znači, recimo da smo mi dovoljno naučili o planetama da znamo šta bi moglo biti. Ono što smo rekli, organska kemija je krivi naziv. Znači, mi ne bi u tvornicama proizvodili lijekove da tu moraš imati organski dio. Imamo i lijekove koje rade bakterije, ali u principu mi smo naučili kako bez života raditi molekule koje su bile organske. I to je cijela jedna kemija i cijeli jedan veliki biznis. I sad, ide netko snimati spektar. Jako je teško to raditi sa zvijezdom tog tipa i ti sad imaš svjetlo zvijezde i sa strane imaš refleks od zvijezde na tom planetu. I ovo svjetlo sa planeta neke molekule apsorbiraju dio i nemaš perfektnu refleksiju, ali zato zvijezda svijetli enormno jače. Recimo da bi usporedba bila kao da mjeriš svjetlo krijesnice koje je kraj fara automobila. I sad, ali ti ne možeš izdvojiti, jer mjeriš skupa i krijesnicu i automobil. I ono što mi zovemo signal prema šumu je katastrofalno slabi. I onda ima jedno pravilo u znanosti. Ako hoćeš tvrditi nešto veliko, i dokaz mora biti veliki. I onda su kolege išli pogledati na osnovu čega su ti zaključili da imamo organske molekule tamo i oni su našli da u tom spektru se to ne vidi. Jer ti moraš imati garanciju da se to jako dobro vidi, za možeš tvrditi nešto tog tipa. Recimo u CERN-u, kada su htjeli dokazati Higgsov bozon, nisu čim su dobili prvi signal pozvali konferenciju za tisak, nego su tražili toliko puno mjerenja da mogu sa 1:10.000 sigurnosti reći da je to sigurno. Ali bilo je rečeno da te molekule dimetilsulfida ima 20 puta više nego na Zemlji. To se ne vidi s krivulja mjerenja. Kolege kad su na kraju išli pogledati su se uhvatili za glavu i ovi koji su to objavili mogu se slikati za karijeru. Znači to ne možeš raditi na taj način. Jer ti kada dobiješ mjerenje, ti nemaš crtu. Ti imaš, recimo da je skakanje, greške, ogromno. I sad ti to pretpostavljaš da je crta, a neki od tih špiceva koje je greška ti možeš interpretirati kao molekula. Ali to ne možeš napraviti na osnovu jednog mjerenja, nego morati puno mjerenja koje ti preklopiš i onda ti tek mora iskočiti taj signal. Nisu odradili posao kako spada. I ono što je važno u znanosti ne postoji apsolutna istina. Postoji najbolja istina koju sada znamo, koju će vjerojatno za par godina, i tu zovemo kao paradigma, i za par godina neko će naći bolju istinu od ove i srušit će tu. Imat ćemo jednu bolju istinu koja još uvijek nije savršena, ali je bolja od one prije. Ali sve je ukazivalo na veliku priču. Vodena para, ugljikov dioksid, metan. Vodena para je normalna. Voda je najčešća molekula u svemiru. Vode ima svugdje puno. Recimo na Zemlji ima čak malo vode. Uzmemo Jupiterov mjesec Europa, njegov ocean je dubok 100 km. Bi li život mogao biti moguć samo u vodi? Ne, nije problem za život. Problem je za tehnološku civilizaciju. Nije problem ni inteligentni život. Inače ne bi bilo hobotnica, ne bi bilo delfina, kitova i svih ove pametne ekipe u moru. Problem je da ti ako hoćeš imati
tehnološku civilizaciju, moraš imati nešto što ide prema svemiru. To iz vode ne možeš napraviti. Znači, i nas cijelo vrijeme ne zanima inteligentni život. Kad smo zadnji put išli razgovarati sa delfinima? A mislim da se radi. Ma nismo razgovarali, šta ćeš pričati o kakve su sardine, znači, ili sa hobotnicama. Znači, mi smo sad u zadnje vrijeme pokušali uz pomoć umjetne inteligencije interpretirati njihove pingove, klikave, brundanja i toga šta rade. Ali taj dio nas ne zanima. Nas zanima tehnološka civilizacija koja je slična nama. A onda su svi koji su pametni rekli, ali da li mi zbilja želimo sresti nekoga koji je kao mi? Jer mi smo ono što Talijani zovu imprežentabile. Znači, mi smo katastrofa od civilizacije. Dobro, nismo mi isti oni koji smo bili prije 50 ili 100 godina. Isti smo. Samo zavisi koga ideš pitat. Znači, uzmeš situaciju, država je u ratu i neko dolazi, kaže, ti pomoći, ali mi prepišeš rudna bogatstva. Ili dolaze dvije ekipa u Centralnu i Južnu Ameriku i kaže, baš nam se sviđa koliko zlata imate, mi bi to uzeli. Znači, civilizacija ne funkcionira dobro kod nas jer smo mi dalje oni špiljski praljudi ispod. Da, a ta molekula života, odnosno dimetilsulfid, o čemu se tu radi? Ima hrpa takvih molekula okolo. Ono fosfin kojega su spominjali na Veneri je puno bolji primjer. Onda nafta i svi njezini derivati spadaju u organske molekule, nemaju veze s tim, jer su dobar dio njih nastaje u unutrašnjosti zemlje kad se ugljik pod visokim tlakovima spaja na vodik. Znači, ne bi postojala kemijska industrija da se to ne može raditi na drugi način. Tako da je organska molekula krivi naziv ili povijesni je naziv, ne smijemo ga tako gledati. A onda imamo još nešto, a to su tlakovi. Znači, mi svu kemiju koju obično spominjemo je temperatura 20 stupnjeva i tlak 1 atmosfera. Šta se desi kad povećamo temperaturu, dignemo tlak? Mirakuli. Znači, onda je sve moguće, jer kod tih tlakova i kod tih temperatura molekule stvaraju se one koje ne bi, tipa amonijak, tipa umjetna gnojiva, ne bi ih proizvodili da ne znamo kako to na visokim tlakovima, visokim temperaturama natjerati da se lijepi to što se ne može lijepiti. Da, naišao sam na jedan termin među ovim izborom tema koje si mi noćas poslao, a to je mikrolensing. I sad ne znam kako to točno... Gravitacijski. Riječ je o planetu koji kad se promatra pod određenim kutem zapravo uvećava svog susjeda. Zvijezdu u pozadini. Završimo ovo sa znanosti. Jedino što je sigurno u znanosti je metoda kako srušiti ove prije i kako dokazati da si u pravu. I jedino što smo sigurni da postoji promjena. Znači, nikad nije sve isto. Znači, stalno se mijenja. Mijena stalna jest. Filozofi grčki su čudo. Da. Sad, to su jedine dvije stvari koje smo sigurni. I sad, kako ćeš mjeriti, kako ćeš objaviti, koliko ćeš biti siguran, da li ćeš to napisati glupost ili ne. Zajednica je takva da ako napišeš glupost, svi će biti presretni da te ribaju i budu te ribali x godina poslije. I, znači, nema apsolutne istine u znanosti. Sad, ovo sa Lensingom, kada je Einstein slago teoriju relativnosti, jedna od pretpostavki je bila da gravitacija ne postoji onakva kakva mi smo do tada mislili, nego da je to svojstvo prostora i da gravitacija zavija prostor. I on je zaključio da kada se bude moglo promatrati zvijezdu kraj sunca, neku udaljenu, da ona neće biti na tom mjestu, nego će biti maknuta jer je sunčevo, nazovimo to dolac ili konus gravitacijski sunca, iako nije u 2 dimenzije nego je u 3, će skrenuti. I čekalo se jedna pomračina sunca, da se sunce
pomrači i da se može slikati zvijezde. I u trenutku kad su našli da su zvijezde na krivom mjestu, to je bila revolucija. Tog trenutka je Einstein postao poznat. Ono prije je bilo među prijateljima, kolegama da bi to moglo biti. U trenutku kad se vidjelo da zvijezde kraj sunca su zakrenute, znali smo da prostor se krivi. I sad je bilo pitanje, ako sunce nam svijetli previše i ne možeš kraj njega raditi, ali šta ako imamo jedan supermasivni objekt i iza je neka zvijezda, ta gravitacijsko polje oko tog supermasivnog objekta će se ponašati kao povećalo. I mi ćemo vidjeti ono što je tamo iza povećano. I to radi. I to su oni Einsteinovi krugovi koje se oko galaksija vide ili lukovi. I onda je bilo pitanje, da li mi ako stavimo jako precizan teleskop, u smislu da radi dobre slike, da li možemo to primijetiti kao povećalo da neka zvijezda na kratko bljesne ako nešto tamno prođe ispred nje? I odgovor je bilo da. Ali to može biti jako mali objekt. I onda mi imamo jednu sumnju. Koliko planeta postoji u galaksiji bez svoje zvijezde? Znači, mi znamo da je naš sunčev sustav složen tako da matematičari su izludili za nastanak sunčevog sustava objasniti ovakav kakav je. I stvar je počela funkcionirati kad su unutra ubacili još nekoliko planeta kojih više nema nego su izbačeni. I onda Uran koji je sav zamotano, je Venere na krivom mjestu, Saturn i Jupiter su preblizu. Znači, sunčev sustav ima još planeta, neke su izbačene van i ovo što je ostalo unutra izgleda ovako. I sve funkcionira, super. I onda je nastala teorija da mi moramo imati galaksiju punu planeta koje su u nastanku planetarnih sustava izbacili ti sustavi. I to moraju biti tamna, mračna, vjerojatno i crna tijela jer je došlo do raspadanja molekula i ostaje samo čađa na njima. I onda je bilo pitanje, ajmo ih potražiti. I onda postoje teleskopi koji slikaju gusta polja, tipa Mliječni put, i gledaju da li neka zvijezda se kao poveća sjaj i padne. I to se zove mikrolensing. Iznenađenje je da je galaksija puna planeta bez svojih zvijezda. Planete lutalice koje šaraju na sve strane, apsolutno smrznuti, temperatura ispod -250 i nisu ni mali. To su planeti koji su čak i veći od Zemlje, neki od toga. I sad je pitanje, da li šta će nam to? Recimo, ne bi bilo dobro da nam nešto tog tipa uleti u naš sunčev sustav. Ne bi se zaustavio, ali bi prolazak napravio takav gravitacijski poremećaj da bi se planeti rasporedili ne na novu u potpunosti, ali da bi sigurno došlo do promjena staza. Zbog svoje mase? A gravitacijski. On prolazi unutra i vuče. I ode čaj i nas ostavi sve izmiješane nakon toga. I onda, tako da ekološka katastrofa tada bi bila priča za sebe da nam se to desi. Dobro, mi otprilike pretpostavljamo da se to već dogodilo u našem sustavu. Dakle, na početak je bilo kad su izbačeni van ovi dodatni planeti, to je bio Darmar veliki. I to vidimo po tim neobjašnjenim položajima i mjesecima koji su tu i koji ne trebaju biti. Ne samo to, nego kad je udario u našu zemlju. Pa... Ne, ono je prije i to je nešto drugo. To je sam nastanak planeta. To je ovaj dio kad su izbačeni dolazi poslije. Ili u toj istoj fazi, jer je to rana faza prvih nekoliko desetaka milijuna godina kad nastaje planet i sunce, onda se taj cijeli džumbus dešava dok se ne smiri i nastane jedna rezonancija koja održava cijeli sustav i nema ničega što remeti. Sve što remeti biva izbačeno. Dobro, ali zahvaljujući toj jednadžbi mi zasigurno znamo da postoji i 9. planet i tražimo ga već 100 godina. I 10. i još Bog zna koliko. Ali ne po toj jednadžbi. Traži se po gravitacijskim smetnjama. Znači mi kad složimo orbite svih poznatih kometa, vidimo da imamo jednu rupu.
Znači orbite do tuda, onda je rupa, onda su tamo dalje. Zašto tu nema ničega? Jer nešto remeti to područje, recimo. To je jedan taj Kuiperov klif koji se traži da li tamo nečega ima. I onda znamo, zato što sada imamo instrumente koje mogu gledati u susjedstvu kako nastaju zvijezde i kako nastaju planeti. I sad uzmimo da je naš sunčev sustav kao ova knjiga na stolu. Znači jedna knjiga na stolu. A svi ovi koje mi gledamo kad nastaju su veličine stola. Znači imamo još planeta koje gledamo u drugim sustavima da nastaju. Znači nema razloga zašto i tamo dalje od onoga što mi gledamo, taj centralni dio, ne bi bilo dodatnih planeta. I onda ovaj veliki teleskop, radioteleskop ALMA, koji može gledati u te oblake plina i prašine gdje nastaju zvijezde, nam šalje te slike tih akrecijskih diskova koji su fenomenalne, gdje vidimo da morat ćemo poraditi na evoluciji sunčevog sustava ponovno, a ova ekipa sa Havaja ima već 20 godina intenzivno traži taj planet. To, da se razumemo, u svjetskoj znanosti za čovjeka je to nebitno. Ali za ego otkriti novi planet je jako, jako što. Dobro, svako bi htio biti novi Einstein. Ovo je novi otkrivač planeta. To je recimo nešto što se smatra da je u povijesti astronomije bilo važno. A onda Amerikanci su malo ljuti. Jedini koji je otkriven iz Amerike je Mahnuća. Pluton, da. Da, jer kad uzmeš ovaj klasični, sve do Saturna su otkriveni još iz Antike. Uran i Neptun su otkriveni iz Europe i Amerikancima nije ostalo ništa. Da, dobro. Sad ćemo se malo približiti našem običnom svijetu, ali ćemo ostati u svemiru, odnosno u zemlji. Da se može desiti da im se ponovno desi, jer teleskop koji će najvjerojatnije otkriti 9. i 10. Željko Ivezić je direktor cijele priče, a ovi informatičari koji to rade su Mario i Dino, tako da bude teleskop u Americi, ali može im se desiti da ne bude Amerikanac otkrivač. Da, Rusi su prije 3 godine lansirali Kosmos 2553. Jedan, dakle, vrlo je vjerojatno špijunski satelit koji je sad po svemu sudeći izvan kontrole, kažu Amerikanci. News priča je kompliciranija jako. Gle, ne znamo koliko špijuna Amerikanci imaju u Rusiji. Ali u trenutku kad je taj satelit ispaljen, odmah je krenula panika i u Kongresu su imali posebno odbor jedan koji je zasjedao jer su Rusi prekršili dogovor o neslanju atomskog oružja u svemir. Znači, to je bilo od 60. godina kao apsolutno. Radimo što god, ali nećemo stavljati atomske bombe u svemir. Pitanje je zašto bi Rusima bilo to trebalo. Bila je prijetnja. Znači, kad je Putin se okuražio i on hoće napraviti na novo Sovjetski savez. I onda je džipio Krim i onda je počeo prijetiti susjedima i cijeli svijet je njurgao. I sankcije. I onda je ispaljen taj satelit. I svi su rekli ovo nije dobro, jer ako je gore atomska bomba, a doušnici su rekli da je, ako ona detonira na toj visini, spaliti će 90% svih satelita koji su gore, njihovu elektroniku. I GPS-ovi, komunikacije, telekomunikacije, televizija, znači skoro sve stradava od elektromagnetskog impulsa. I Rusi su imali sada argument, nemojte nas zezati puno, jer će biti frks. I postoji, neću reći mnoštvo, ali postoji dovoljan broj američkih vojnih teleskopa i postoji cijela jedna ekipa amatera koji isto to rade za gušt, jer ako radi američka vojska, rade i oni. I taj satelit se više ne kontrolira. Znači, krepala mu je elektronika, nešto ne radi i sad imamo atomsku bombu koja gore kruži bez kontrole.
i kruži jako nagnuta na 67 stupnjeva. Znači može u Hrvatsku pasti što se toga tiče. Znači ne znamo di će pasti, ko će ići to pokupiti, ko će to popraviti, ko će srediti, Rusi ne. I sad je pitanje, da li atomsko oružje kad ti padne more detonirati i napraviti darmar? Vjerovatno ne. Napravljeno je da detonira u svemiru, a ne da se može vraćati natrag. Jedino što bi usvinjilo taj dio atmosfere, dolje bi padali komadići koji bi bili izuzetno radioaktivni, što se već desilo Rusima kad je palo u Kanadi, pa su Kanađani poslali $30 milijuna račun za to. Svinjarija je da imamo atomsku bombu koja sada kruži okolo. Ono što je dobro, ako nekome treba atomska bomba, može se otići uzeti. Dobro, ali to bi trebao biti dio nekakvog međudržavnog sporazuma i dogovora. Potpisani su sporazumi koliko god hoćeš. Potpisan je sporazum da ako se Ukrajina odrekne atomskog oružja, da će je čuvati Amerikanci, Englezi i Rusi. Da. Pa Rusi je čuvaju. Potpisani ugovor, ne budemo smiješni. Povijest je puna potpisanih ugovora. Da. I dodataka. Imamo jednu vijest koja nam nekako promiče jednostavno zato što nikako da stignemo do nje, a to je da razina oceana se sve više diže, dakle puno više od 30-godišnjeg prosjeka. Je li tomu uzrok samo globalno zatopljenje ili još nešto? Dobro, postoji ciklus i u globalnom zatopljenju. To je kolika akumulacija topline u Pacifiku. Znači, mi nemamo da je onaj ciklus El Niño, La Niña je nešto što je... Ne smijemo gledati da sva događanja na zemlji su linearna. Sve se ponaša kao klatno, sve je oscilacija. Čak i kad vozimo s autom uz guardrail počinje du raditi, jer udarni val zraka sa auta pogađa one stupiće i mi imamo rezonanciju. Znači, guardrail je zaštitna ograda. Zaštitna. Ne. Ali onaj dio je da sve su oscilacije. I sad, mi imamo, što smo rekli, sve promjena, nema ništa stalno. Znači, mi imamo promjenu koja ide taj dio, ali imamo mjerenja razina mora na x mjesta u svijetu i jedno od jako važnih je bakar. Znači, kad je rađena nautička škola i kada je Andrija Mohorović i ovo, kada su u Austriji sređivali mjerenja, tamo je napravljena jedna mareografska postaja koja mjeri visinu mora. Jer mjeri se na druge načine. Ali ono što je loše, da se more zbilja diže. Recimo, prošle godine je bilo nekih 6 i nešto milimetara. Godinu prije toga je bilo 7 milimetara. I ne prestaje. Znači, mi pretpostavljamo da ćemo se naći u situaciji da će razina mora biti metre veća, ali do kraja stoljeća se nekih 80 cm računa da će narasti. Jedan jedini ledenjak, na Antarktika ima puno ledenjaka koji ima prema moru. Recimo, jedan od njih, kad sklizne u more kompletno, diže se 67 cm razina mora samo od tog jednog. Tako da, recimo, vi u Galižani možete razmišljati o nekoj marini u budućnosti. Mi smo na 160 metara. Do 200 će doći more, tako da jednom prilikom budućnosti. Ali mislim da ja tu neću biti svjedokom. Dakle, ti sad možeš unovći kampanju kao buduću marinu. Imamo nešto što se zove, a često ne da izbjegavamo o tome govoriti, nego to je termin koji je još uvijek vezan uz nekakve teorije urote, mada to odavno nije. Riječ je o takozvanih 7 sestara, dakle velikih 7 multinacionalnih kompanija, i vijest glasi da konačno imamo izračun koliki je njihov udio u globalnom zatopljenju. Znanstveni članak je objavljen u Nature. I neko je išao računati koliko svaka ta kompanija je ne zaradila,
nego uništila drugima život zato što je proizvodila zagađivače, naftu. I sad uragan ti uništi cijelo jedno područje u Floridi, ako je to dio, postotak globalnog zatopljenja, onaj koji to radi su te kompanije. Nešto tog tipa se prije puno godina počelo raditi za duhansku industriju. I onda svi su to otpilili i onda jednog trenutka su ovi morali plaćati odštete jer se na kraju pokazalo da su oni znali, a da su tajili. Jedan članak ne znači da će to proći. Prije smo rekli kako funkcionira znanost. Znači šta ako sad se pojavi druga ekipa koja će analizirati sve te podatke i reći mi se ne slažemo sa time. Tako da neće na sudu to proći glatko. A koje će financirati tko? Gle, tih 7 sestara je revolucije radilo. Mijenjalo predsjednike, šahove i Bože sačuvaj što je bilo po svijetu. Inače, za nas je bitno da je naziv sam svim tim, dakle ne svim tim, nego tih 7 kompanija nazvao tadašnji direktor i gotovo apsolutni vlasnik Enija, prve velike državne naftne kompanije u Italiji, koja je kasnije postala Enel, Agip i sve ostalo, Enrico Mattei, koji je život izgubio u još uvijek nerasvjetljenim okolnostima. Avion, kako to inače biva, mu je pao i... I izumitelj biodizela iz Italije tako završio. Isto avion mu je pao. Da, ali je ono što je totalno, dakle, možemo spekulirati koliko hoćemo, nakon 8 godina od tog događaja, jedan talijanski novinar, Mauro De Mauro, je počeo istraživati što se to sve dogodilo sa Enrico Matteijem, zašto je on pao, kakve su to bile njegove posebne veze sa Hruščovom, zašto je... S tim da tih 7 sestara više nije ono što je nekad bilo, ušli su veliki igrači unutra, ali i Aramco, tako da... Ne, htio sam samo reći da je jedan Mauro De Mauro, jedan fenomenalan novinar, vrlo opskurne biografije u mladosti. To će za tebe možda u budućnosti pričati. I on je nestao. Nemoj voziti avione. I on je jednostavno nestao. Nije mu pao avion, odjednom ga više nije bilo 70. i više se nikad nije saznalo za njega. To se desilo izumitelju dizel motora koji je nestao na putu. On je pao niz palubu. On je pao s broda, slučajno. On je pao slučajno, da. Recimo, Ettore Majorana je nestao, izumitelj ili otkrivač neutrina, nakon što je radio sa Njemcima na nuklearnoj fizici i razvoju i on je nestao. Ali za njega se pretpostavlja da se sam povukao i da je do kraja života živio... Kako to možeš znati? Naprosto čovjek je nestao. Sad, pretpostavka je da uzgaja puževe negdje u Južnoj Americi. Kako možeš znati šta je bilo s njim? Da. Čovjek nestane. I onda priču izmisliš ti. U znanosti, u biznisu postoje trenuci kada su lom. Otkrića tog tipa znači nastanak nove ekipe bogata i stara ekipa bogata postaje manje bogata, neki siromašni. I njima se to ne sviđa. Tako da, naravno da postoje problemi tog tipa. Onaj dio koji sad čekamo za vidi šta je sljedeće s atomskom bombom. To mi je interesantnije nego ona je tu i šara i iznad nas. Na velikoj visini je i gusta je. Znači, taj satelit nije solarni paneli i sad će pas svakog trenutka. Znači, ima veliku gustoću na velikoj visini. On gore, nisam sad gledao koliko mu je vrijeme opstanka, ali vjerovatno se radi o možda čak i 100 godina. Znači, nije da je odmah zapasti. Više je priča kako ga ići pokupiti i vratiti nazad da ne padne. Pa na to sam mislio kad sam spomenuo državne sporazume. Naime, Amerikanci bi se trebali možda dogovoriti zajedno sa Kinezima i sa Rusima da to zajedno odrade. Konačno, Kinezi pokazuju dobru volju, tako da su ustupili Amerikancima svoje one eksponate, ne eksponate, nego materijale, uzorke sa Mjeseca.
to do sad inače nisu radili. Znači... Ovo je jedna druga priča jako iz politike. Znači, kada su Amerikanci trebali slagati ekipu za međunarodnu svemirsku stanicu, su rekli može, ali Kinezi ne. Onda su ovi morali napraviti svoju svemirsku stanicu. I u mnogim projektima Amerikanci stavljaju veto, Kinezi ne. I onda kad su sada vratili sa Mjeseca kamenje za analizu, to je veoma različito onog što su Amerikanci donijeli kada su oni išli na Mjesec, jer je ovo neka bazaltna podloga. Tamo je bilo sve isto. Zadnji Apollo 17 je išao jedan geolog gore i on je donio sve ono što je vrijedilo. Ovi prije su donijeli 100 kila kamenja, sve isto, pa su ovi poklanjali po svijetu kad bi predsjednik išao, jer šta ćemo raditi sa 100 kila isto. Ali je zadnja ekspedicija donijela to što treba. Ovaj dio priče je zašto bi sada Kinezi dali Amerikancima nešto, a su rekli da ne. Amerikanci su pitali da li možemo dobiti. Postoji razmjena, mi vama damo jedan komadić nekog našeg meteorita, nešto, vi nama date komadića za analizu. I Kinezi su rekli ne. Ali već kad Amerikanci pitaju, američki predsjednik je rekao da očekuje da Kinezi dođu odraditi kissing kod njega, pa će on možda razgovarati da... I onda su Kinezi rekli, ako već američki znanstvenici nam rade to sa pozadinom, onda ćemo im dati i javit ćemo u medije da smo mi se predomislili, da ćemo sada američkim znanstvenicima dati nakon poljubaca to kamenje na analizu. Ovo je sve politika, nema ničega znanosti. Da li će ti američki znanstvenici nešto ekstra naći unutra? Jednako mjerne instrumente dobre imaju Kinezi i jednako dobre imaju Englezi na sveučilištu Manchester, ako ne najbolje, a te najbolje instrumente proizvode Francuzi, prodaju ih za $30 milijuna, te mikroskope koje radi svu analizu na komadiću koje veličine nekoliko nanometara. Tako da to se sve zna, ovo je vijest koja je vezana jako uz politiku. Dobro, ali imamo vijest koja možda nema veze sa politikom, a to je takozvani RoboBee, odnosno jedan mali umjetni kukac koji umjesto elektromotora koristi pjezoelektrične elemente. Ja sam paničario kad sam to čitao. Da mi sada radimo robote koji trebaju zamijeniti pčele i bumbare, ćemo pobiti sve pčele i bumbare. Mislim, di je pametno? Onda idemo malo razmišljati da sačuvamo pčele i bumbare koji to rade super efikasno, još je užitak to raditi i zabavljaju se i hrane se i raditi sada umjetnu pčelu koja će ići okolo cvijeta do cvijeta oprašivati jer smo pobili sve druge. Inače, što se tiče pjezomotora, kukci lete na jako različit način. I način na koji mišići pokreću krila kukaca su vezana na prsa. I ta prsa nisu fiksna, nego mišići su unutra i prsa se mogu stiskat. Kako se stišću, krila se miču. Sustav je izuzetno efikasan. Znači, ti kukci, to je fantazija kako je dobro riješeno letenje kod tih kukaca. I to micanje je jako malo, zato što su krila duga i minimalni pomak u kratkoj polugi daje jako veliki zamak krila. Ali i masa je mala. Da. I onda ti je kristal koji jako malo mijenja dimenzije pod električnim naponom je dovoljno da na dugoj poluzi jako maše sa krilima i efikasno je. Tako da mikroroboti, svi će nam biti tako rađeni. Neće se isplatiti raditi motor kakav danas ima, će ti se zalijepiti. Kada idemo smanjivati, u ovom slučaju motore, pomicanja, voda počinje biti nevjerojatni problem. Jednog trenutka voda ti sve zalijepi i ne miče se niš.
To važi i za ulja. Ulja moraju biti jako, jako posebna da u mikrosvijetu ne zalijepe to što radiš. I onda mikroroboti će biti svi napravljeni na druge načine i ideje kako to raditi ćemo morati uzimati iz prirode. Znači, mi smo navikli veliki motor, osovina, sve. To u makrosvijetu funkcionira, u mikrosvijetu ne. I ne vrijedi ni suprotno. Znači, mi ne možemo reći sada mrav može dignuti toliko puta svoju težinu. Mi povećamo mrava na naše dimenzije, on padne na pod i ne može se dignuti. Ne može ni svoju težinu. Ne može ni svoju težinu. Znači, sve dimenzije nose svoja pravila. Hoćeš napraviti umjetnu pčelu, ne koristiš niš od ove robotike koje mi imamo za velike robote. Uglavnom ništa, treba spasiti pčele, bumbare, vratiti ih okolo i ovima reći neka se zezaju s nečim drugim. A dobro, to je neupitno, ali nije vijest o tome treba li spasiti pčele ili ne, nego o korištenju pjecoelektričnog sustava. Nemaš nešto drugo. Ako neko kaže, gle, imamo umjetne pčele, onda ne trebaš spašavati ove druge. Ma ne. Gle, imaš velike staklenike gdje se kupuju bumbare da te unutra rade posao. Pa mi smo prije 10-15 godina kupovali, uvozili bumbare iz Nizozemske. Kad nemaš kući, uzmeš kod susjeda. Bubamare se sada uvoze i to na kile i nisu čak ni skupe. Da. Dobro, nismo dugo govorili o automobilima i automobilskoj industriji. Imamo nešto što se zove slate truck. Amerikanci obožavaju svoje velike kamionete, kamioncine, dakle pick-upove, aute sa otvorenim teretnim prostorom i jednostavno američki stil života bez takvog jednog automobila se ne da zamisliti. Vijest glasi, sve su to skupi automobili, vijest glasi da je po svemu sudeći Bezos zajedno sa jednim start-upom počeo raditi na električnom automobilu, pick-upu, koji će koštati $27,000, izaći će na tržište za 2 godine, a fora jest u tome da mora biti manji. Oni su točno izračunali da mu je tvornička cijena 27, ali da ako budu dobili poticaje koje će onda oduzeti od tih 27, da će to biti manje od 20,000. Ja priču gledam na drugi način. A to je povratak prema starome. Pitanje, zašto su ovi novi auti tako skupi? Skupa je elektronika unutra. Skupa je hrpa mikromotorića koje nešto rade. Ti hoćeš si regulirati auto klimu, onda imaš desetine malih motora koje otvaraju, zatvaraju, klapne okolo. I prvi put kad to krepa, ti si jadan u tom autu. Imaš veliki ekran koji je touch ekran i sad ti voziš i ti moraš nabadati na ekranu i gledati tamo. Ne, to je sad zabranjeno, moraju biti tipke. I to se upravo sada desilo. I su rekli, da li zbilja mora postojati električno dizanje i spuštanje stakala? Da li mora postojati ekran veliki u autu, gdje će to biti? Šta fali starim tehnologijama gdje imaš prekidače i gdje imaš analogni instrument koji ti pokazuje? I odgovor, niš ne fali. Ti možeš imati postolje za staviti mobilni telefon. Ako hoćeš neke informacije digitalne, prima GPS, nešto, naprosto staviš si ispred telefon i njega koristiš za te neke ekstra podatke. I ovo je povratak razumu. Znači, ono je pitanje, kad bi sad prodavali auto koji ima minimum elektronike, gdje ja znam ako se desi neki kvar, ja ću moći tamo na licu mjesta to popraviti i doći doma. Pa ću onda otići u neki centar za ekstrano, kakvi su bili auti nekad. Nema puno te generacije koje želi popravljati aute, ali u Americi ih ima dosta. Znači, uzmeš, američko tržište automobila je naprosto ogromno. Da li su svi sretni sa automobilima koji nisu klasik? I odgovor je ne. I sad je pitanje, da li imamo dovoljno ljudi koji će kupiti kamionet, koji će imati ručno spuštanje stakala? I odgovor je da, malo se razmrdaš i vrtiš staklo i diže se i spušta i neće zapeti. Znači, odgovor je da ćemo mi vjerovatno u budućnosti imati i taj neki retro pokret
da ćemo sve ono što imamo moći kupiti i starinsko. Na kraju kraja gramofonske ploče se vraćaju nazad i prodalo je više gramofonskih ploča nego CD-a prošla godina. Pa da, zato što gramofonske ploče ne možeš presnimavati, nego ih moraš posuđivati, fizički ih moraš kupiti i zbog toga je glazbenicima koji žive od tih tantijema izuzetno stalo da fizički prodaju svoju pjesmu. Nema da se ne može, ovo je pitanje samo da li se želiš zezat ploča, se da isto prekopirati. Ma da, malo je kompliciranije, ali odakle ideja da ručica za spuštanje prozora je jeftinija nego elektromotor na dugme? Mehanizam je izuzetno kompliciran. Vjerojatno elektronika i taj dio koji radi je jednostavniji ili je jeftiniji ili Amerikanci moraju neku fizičku aktivnost raditi jer se slabo mrde. Nemam pojma, ali ti hoćeš kupiti nešto da ima minimum elektrike unutra. Ja se sjećam u kasnih 80-ih kada sam bio kupio prvi auto sa električnim otvaranjem prozora, da je glavna priča bila a šta ako se pokvari dok je staklo spušteno. Nikad se to nikome nije dogodilo. Retro pokret ćeš imati u svim mogućim situacijama. Između ostalog, jedna od vijesti velikih u razvoju pravni dio vezan uz umjetnu inteligenciju. Mi smo se našli u situaciju, sad postavlja se pitanje, a u čemu smo mi to posebni? I taj dio koji mi ponekad radimo na drugi način je poseban. Znači, mi možemo sad gurati sve u tom pravcu još. Ali ona kreativnost ljudska za sada nije nešto što umjetna inteligencija može napraviti. I to je povratak opet na staro. Znači, gdje nije pitanje kako napraviti to će napraviti roboti, sve super perfektno, nego da li je u toj imperfekciji koju mi nosimo jedan dio priče. Da li je ljepše vidjeti kada ti kompjuter na printeru perfektno isprinta jednu stranicu ili je sada što vidjeti da je neko kaligrafijom to napisao on sam. Znači, 99% njih je super zadovoljno sa ovim novim tehnologijama. 1% je nesretno, ali 1% nije zabaciti čak o broj stanovnika i tu će se nešto iskoristiti. Ali ti nesretni, kako bi ispunili sebe novom srećom, morat će to iskeširati znatno. Ako si nesretan i bogat, što te briga? I nekako taj auto $20,000, taj kamionet, ako ti je zbilja, znaš di ćeš platiti? U gorivu. Jer sva elektronika, sve kad pričamo o auto, nije električno dizanje, spuštanje stagala, nego elektronika koja kontrolira ubrizgavanje goriva u motor. Pa električni je trak. Nisam siguran. Je, električni pogon je. Ok, znači električni pogon. Ali inače, automobili na unutarnje izgaranje sa dizel motorom koji je ova generacija tipa, ima i Volkswagen i Toyota i Mercedes, neke od motora koji su napravili 1.000.000 kilometara bez da ih se dira. To je auto koje hoće ta ekipa koja hoće imati nešto što nema tu silnu elektroniku i što te ne može kontrolirati. Recimo, sad je pitanje trenutka kad će biti prometna nesreća i neće doći policija te pita šta je bilo i mjeriti tamo s kotačima po asfaltu. Doće kompjuter, maknuti će plastični poklopac, zgurnuti njihov kompjuter, poveza sa tvojim kompjuterima, će brzine, kočenja, reakcije, sve. Dobro, to u avioindustriji postoji već 70 godina, zove se crna kutija. I to ćeš imati, autige isto imaju crnu kutiju, samo što je pitanje da policija i dalje mjeri tamo sa metrom, umjesto da se spoj direktno učita sve podatke šta je bilo i zašto je došlo do nesreće. Da li ti voliš da ti neko to radi? Kao privatna osoba. Ali ko tebe pita, odnosno mene? Kad imaš auto koji je nema nikakve elektronike, onda je pitanje privatnosti. Znam, ali nešto mi govori da za 10 godina
ili čak i manje, možda nećemo imati mogućnost izbora. Sa brzinom kojom se otvaraju ključanice kaosa sada, 10 godina smanji, stavi sve za 5. Znači već ova godina na kraju će biti darmar. Sljedeće 2 će biti raspad svih velikih sustava okolo ako se ne izmisli nešto. Tako da najmanje te briga šta će biti za 10 godina. Sad ćemo ići korak po korak i vidjeti jer je grananje takvo da je sad apsolutno sve moguće. Tako da budemo pratili, a mislim da su i naši slušatelji shvatili da ovo je jako, jako poseban trenutak u povijesti. Mislim da ovome što je Svetko Rado rekao ne treba bolja odjava i ikakva nadopuna. Dakle, ako smo u što sigurni jest, ako nas zdravlje bude služilo, da ćemo zajedno sa vama biti u Explori. Hvala vam lijepa, do slušanja, budite zdravi. Do slušanja. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Explora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula.